Egera bolo na amunyelete kana osani unilu atupuruch ejok neda bubere etimulo Apuuton awoja football club obwana kina Akarukei Giants football club egololo soditi chut koto modaki kani tomonare ibonilu aichuko kinete kana soditi aichuko kinete na yareiti abu kosubu bala aswaru na wo rasa kesi Aboliak Akarukei Giants da aitulekin luka Apuuton awoja egolo neda e karuntotori egole dopeta ridope abuda na kotwaru amumu neda adodi tere akutane pirigi Michael Odeke kede ekianaraka imedarana oshepono na esawe ebe eritos epoai e captain no Apuuton awoja football club Robert Epu nesi abala arite akutani ay ganyiti Aboliak Akarukei Giants football club mameri fara jai e konetinga ke dilina sati e mopira e koraja kodana ke dilina nete koto ngata so neta pugan no sawe e kata mopira ngon e kono la wacha mameri fari obo manager e keter e tapuga mopira sati akida do pelo wai ke tala Akarukei e mopira no mi jai ko that one can offside ko offside dapala mangu para ni kona bola na ra mangu kusajo tamata explain the referee mameri fara même pas kiro ngoka be captain ibo da bunga reiki abu ebulin koloma Nigeria laina maybe or am tell laina maybe it was a pass le no muta kedanyo kedakeyo that's why obunga story anyo e flag ake konye it was a throw in whereby throw in e mamenyo offside ni do joko panikiere na do le mopira had a throw in there is no offside etutoro lo Akarukei Giants football club James Epuriei nesi apegarite be Aboliani kech alitoro ngarene kobala elomariti oigolo ejoko chut ngawaika ngai kengo boni be nyiko kabolia ngaren narai otomorul sule mopira e mopira le chakuna chakune mame offside otoma konye Michael Odeke akutare pirigi ko waike nyesi abalebe ekusiri nyesi emopira ejoko noi mame di offside with a throw ale regwa peripheries lo England e chakune mopira mama elo e time de tiro read o tiro opponent rango ninyo eno mi gol regolo mama koto ke sabongore bakasibone be ba gongange do pe shape akusto ngege matiakte ke serian ada onabolia e karnos ke siyari yarei doda ajeno nge timu le kapana ke sekonai aibwa par kesi doda kailepa jasi president joka ko yedi bore mona ripo kesho Kanwa TV East Tolbat edaiti otem kapiri Kongora district Ana